18-жұпты tanıştıram. Çakıralı Asılbek Marat jana Ulan Toqtosunov. Gelingizler. Hoppa! Asılbek Marat jana Ulan Toqtosunov. Asılbek Marat belge qalas, Ulan Toqtosunov var ötünüz. Qadırбек Beyşenов 55 bay, Oğanov Çınqız 43 bay. Aldığınızlarda 18-жұп Asılbek Maratov, Ulan Toqtosunov. Amandı Kırgız çınarım oy, amandı akın ulanım. Aytışka gelip men dağın aşkemdin aytıp turamın. Жақшыла бірдан емесе жазға çıkma құнанım. Албетте жақшылап бүгін елімдін мен жазайын чұғмары. Hoppale! Asılbek'e tuş boldun anda mese çıdağın. Havalı gelse tuğanlar men Asılbek'ti da cığamın. Ankelici 20'da kurağın hazır cığa turgan uvağın. Bürok Asılbek baykem çoğun gülük. Amen adır çıkkan kunanın. Çıkalbasan men deydin idimandan özümde olsun uvalım. Ağayın jurtun koldoso men Akşikemde aytıp çıkamın Asılbek'ti görgö tıgamın. Hoppale! Görgö tıgam dep aytatoy senin jaman eken planın. Aylanayım bayeke senin de jaman eken rağın. Jaman bolsa da canыңda karaçı jamakta vırdap turamın. Eğer taptasan men deyningdi, men boloyun kulanın. Kulan bolup netesin andan görüp oluvergin kulağım. Kulağın bolson bayeke, men ayabay jakşın uğamın. Hağlayın jaş balanı, bulda var önergöm aş bala. Tulpar bolgon bul derik men bugün tuş boldum Asılbek baykeme sahnada. Buların örgüm aşpala bulakındıktı taştava. Albette ulan caşpala Asılbek bayken akkara. Celbengde bile kalıpsın sen jegen okşaysın mastava. Ulanın bolsa karadır bu Asılbek baykem akbala. Ulas Asılbek bayken akbala. Ançalık katu maktaba. Oğun al rast jegen mastaba bayke sizdi çakıram çoğun aşkada. Şunday aytışka gelgen gezinde menin emez ulanım sen aşık emdi maktada. Bayke aşkem akkan gün bolçun aktangdan alay etılıp bütküs dastanda. Kokuygun akın sen bolboy birinci komuzundu taktada. Oy buyursa bayke takşalam hazır memmin jaş bala. Oy emi ağlayın jaş bala sen jaman jolgo baspada. Anda meze tuğanlar alın savaktını taştayla. Argınırda paştayla ağlayın ulanım. Gelecektegin ularım. Karaçın özü turgan baleken. Bizge dale tezele jete turgan baleken. Azamat bilen ağlıdan öte turgan baleken. Jaman süylep oltursan andan öçe turgan baleken. Çok sen anday bolgogun, komustun kırın tolgogun. Arubak görüp jüre berda Kırgızstandın o
борборым алан кенин ойлосоң ашы кем деген ким болгон акындарда пир болгон үнү деле үн болгон күнү деле күн болгон түнү деле түн болгон кагылайын ашы кем акындардын баш экен торколу той атамдын 95 деген жаш экен аш кемде якын ойлосоң ой бул адамдан аз экен да болсо дагы пас экен Назакем менен бир жүргөн кече Сейд Рахматов Назакем мына эртеден бери карачы катышпай коюп айтышканым мен дагы ырысыңды тепким жок уландай болгон жаштарды жеңе ала салдырып кетким жок эртеден бери карата классташыбыз сыяктуу ашкем эле деп жатабыз бирок 95-тен эч ким жок ансы дагы карачы кагылайын атабыз бүгүн кадырын айтып жатабыз ашкемдин ойлосом кечеги 2005-те келгенде мен дагы ашкемди жанынан өзүн көрүп калды элем дагы өзүн көрүп калды элем кармап калдым колдорунда угуп калдым ойлорун Ашыкем билет эмеспиң илгеркиң Осмон кулгалы калым кул алары кандай болгонун көрсөң ашыкем деген ойлосом ой Осмон кул акын океан ошолордун дайрасы карачың аккан акын Турбайбы кара булду канча айтса да жаңы сөзүн ал жерден тапкан акын Турбайбы казакка чейин биргесте жаккан акын Турбайбы нарындан жаскан саламгат биргестен амангенден ырдалган жылкычынын ырлары тиги казакка чейин тыңдалган негизиң ашыкемдиң ойлосом бүткөн өңдүү жыргалдан сен дагы мына уланым ашыкемдин бүгүн бир ал кыялданып ырдаса кылыгын айтсаң чоң тема Саргашка деп ат койгон анын ырымын айтсаң чоң тема музасын койгон ашкеңдин мурунун айтсаң чоң тема арбын аял алган деп азыр ар кимдер сүйлөп жүрүшөт сен башкасын айтсаң чоң тема нарындан жаскан саламгатанын актасын айтсаң чоң тема казакка барып алган дейт байгесиң анын акчасын айтсаң чоң тема насыбайын мындай кой иним чакчасын айтсаң чоң тема айттыңыз байкең раста айтканың байкең раста бизге калыстар берсин распа Dilingdi bayken rastan iningdi mendey kuatta Aşkemdin aytıp oltursan ağıp bütbös bulakta Aytılgan ar bir saptarı bizdey jaşlarga dastan murasta Anday dastan bolgon adamdın Bayken aytkandı koygun bir ırın al turgay gelbet burunun Bayken aytıp bit albayбыз bir hafta Öpale Alcanan aytıp ketkendey baykem Aşkem atkan gün bolçun aktangdan aytılıp bütküs dastanda Ülgüsün bergen emespimün ümüttü bizdey jaşlarga Артында қалған шакирттер алырас елден ассанда О кезінде кереметтірді жазыптыр жылқылары жуушап жатқанда Ой ұққаным бары бір ырым байке көлжекте құмға жазғанда Нарындан жазды саламға ошол нарында жүрген жақтарда Байке Daha bir maştaptı dastan çıkmak beymegen aşken Moskva'dan attı yazganda. Oğun amantay ustat aytkanday, umtulbay tuluğun aşikem, oşon umtulgan eçem başkarma. Geldi. Öpale Rahatsızlık bildiririz. Kağılayan aşikem, öy sen atkanday bir keste Moskva'dan kaptı jaskandır. Moskvaga bargan kezinden aldaman ülü dastan aytkandır Бүгүндан ашыкемдин арбагы
айтыш кылып жатат деп карачың разы болуп жаткандыр. Алан кенин ашыкем айтыш коомдук фондунун эң алгачкы устаты баарына тийген нускасы Ашыкемдин өнөрүн бүгүн улагандар келишти. Акындык кептин артынан чубагандар келишти. Карачы жаш балдары дагы бар, карылары дагы бар. Ушундай жаштар бар үчүн айтыштын дагы багы бар. Сен дагы Кудай буйруса Ашыкемдин чоң жолун эбегейсиз зор жолун уланткандан бологөр. Ага тууган калкыңды кубанткандан бологөр. Уланым дагы ырда деп сен да суранткандан бологөр. Өксөрсөң кайра тологөр. Ашыкемдей сен дагы бир кестең атактан кагоногөр. Айтыр өзүңө дагы жакшылык тилеп ырдап туралы. Ушундай болгон жаштарды калыстар сүрөп ырдап туралы. Ушулар өссө кийинке булар дагы чоң залкар кезинде орной турган буага. Буларды кыргыз калкыбыз колдой турган буага. Колдоп турса бул балдар жаман жуман жактарда болбой турган буага. Эми кагылайын баарыңа биз дагы Ашыкемдин эскердик ой. Көрсөң Ашыкем болгон чоң залкар. Акындыгы башкача, обону дагы башкача. Эң негизгисин айтканда аладан болгон таптаза. Сендей жаштар турганда мен келечектен түңүлбөйм. Жаштарым турса жанымда жадыңа кантип үңүлбөйм. Эгеле бактылуу жашоодо бул эгемендик күнүмдейм. Эгемен кылып шайлаган эгеме да миң шүгүр дейм. Баракелде. Рахмат. Бар болуңуздар. Асылбек Маратов жана Улан Токтосунов болду. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Амантаева айке айта турганын бардыгын, буга чейинкисин дагы айта турганын дагы айтып жүргөнүн баарын балдар айтып атат. Амантаева айкең не калды болду экен эми? Мен жугабаймын. Асылбек Маратовго карата калыстар тобунун упайы Асылбек Маратовго калды.